با امید آغاز هفته خوب، من شعله گلخوجه با اخبار امروز 11 دکبر شما را همراهی میکنم. نخست سرخط خبرگزاری‌ها. رستم امامعلی در جلسه سالانه درباره صفت پست خانه‌ها، پاکیزگی شهر و تامین اهالی با گرمی و برق حرف زد. مردم عراق پیروزی بر دهشت افکنان اسلامی را با گشت نظامی جشن گرفتند. سابق رهبر کتابخانه ملی تاجیکستان که جزا گرفته است خادمان آژانسی ضد فساد را به ساخته‌کاری ایبدار میکند. نظرزاده میگوید مبارزه را ادامه میدهد. نسبت به پروکراتورا من یگان ایراد ندارم. من به شخصانی که این کار را کردن به آنها ایراد دارم. یکی از اولیگارخ‌های تاجیک با اتهام بازپس ندادن 15 میلیون دلار قرضش از تاجپرومبانک بازداشت شده است. ماموران دادستانی جمشید عبدولов مالک شرکت عالم کریمزاد و کارخانه نساجی در ناحیه مشجع را 40 روز پیش دستگیر کردند. یک منبع رادیو آزادی گفت که جمشید عبدولов قبلا از تاجیک صادرات بانک نیز 4 میلیون دلار قرضدار بود و پول را بازپس داده است. عبدولов 4 فرزند دارد و خانواده‌اش در دبی به سر میبرد. امروز رستم امامعلی شهردار دوشنبه در نزد وکیلان شهری از نتیجه های اقتصادی و اجتماعی پایتخت در دوره رهبریش حساب داد. قبل از این ملاقات شهردار 29 ساله از وکیلان خواسته بود که با انتخاب کننده ها ملاقات کرده پیشنهادهای مشخص را به او ارائه کنند. رستم امامعلی پسر بزرگ امامعلی رحمان ماه ینور امسال به جای محمد سعید عبیدالله‌اف به کرسی شهرداری تکیه زد. میرزا نبی خالقزاد گفت در جلسه امروزه شهردار نقشه کارش در سال آینده را هم بررسی کرده است. پس صفت بودن بعضی از بناهای نوساخت از موضوع محوری مجلس امروزه شهرداری پایتخت بوده است. رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه در جلسه سالانه خود از کار شرکت‌های ساختمانی اظهار نگرانی کرده گفته است به سبب پس بودن صفت بناها زود تعمیر طلب می‌شوند، همچنین به سلامتی و جیب ساکنان ضرر جدی می‌رسانند. گفتند که اول از آنی که خانه ها را قبول میکنید باید به صفت آن بها دهید. در آشیانه چهارم میبینید که همون شیفت بام ها آنقدر به طلبات استاندارد حاضره جوابگوی نیست. یک سال زندگی نکرده الکی میبینی که دیوارهای خاکش میریزد. و سفارش داده شد که شرکت های ساختمانی از نو دیده برآمده شوند. اون زمین های اون کارخانه هایی که از طرف شخصان علیحده در سالهای گوناگون گرفته شدند آنها اثر نو دیده برآمده شوند که آنها درست استفاده برده میشوند یا نه. در جلسه سالانه رستم امامعلی همچنین به ساختار شهرداری دستور داده است که تازگی شهر را نظارت جدی کنند. از جمله وضع پرتابگاه‌ها و محیط زیست باید به طلبات شهرداری موافق گردد. نظارت جدی محصولات خوراکه از دیگر مسئله‌های بحث این جلسه بوده است. در مجلس تاکید شده است که مواد غذایی به پایتخت وارد شونده جدا نظارت شود. با محصولاتی که می توانند به سلامتی مردم ضرر آورند نگرانی کننده ارزیابی کردن و با ارگان های مخصوص ارگان های قدرتی سفارش داده شد که اوید این مسئله ها کار و فعالیت کنند. رستم امامعلی شهردار دوشنبه بار نخست در این سمت درباره وضع اقتصادی و اجتماعی پایتخت تاجیکستان در 11 ماه سال جاری گزارش داد. مسئولان شهرداری دوشنبه گفتند که رئیس پایتخت همچنین درباره نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی دوشنبه در 11 ماه سال 2017 و وظیفه ها برای سال 2018 سخنرانی کرده است. وضع اجتماعی و اقتصادی شهر در این سال مثبت ارزیابی شده در عموم از 4 تا 6% نسبت سال گذشته رشد کرده است. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه. و حالا می‌خواهیم توجه شما را به سرنوشت یک جوانزن تاجیک جلب کنیم که در 10 سالگی از سوی پسر مکش تجاوز جنسی شده است. گلزار 28 ساله میگوید آسیب روانی که در کودکی برداشت تا امروز دامن او را رها نمی‌کند. دهان ما کشوده نمیتونستم، هیچ خورده نمیتونستم. کودک بودم مخی. با اوتام چم داگر میگفتم همونجا میترسیدم که دودار مقطعی همو خیلی کرو روخ نتیا. قصه کامل زندگی گلزار را میتوانید در سامانه ما www.azadi.org بخوانید و در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید.
рӯ меорем ба ироқ. Сарвазири ироқ Хайдар Ал-Ибодӣ рӯзи 9 декабр эълом кард, ки кишвараш пурра аз дасти ҷангҷӯёни гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ озод карда шуд. ӯ ҳангоми суханронӣ дар шаҳри Бағдод гуфт, тамоми марзҳои ироқ бо Сурия бо шумули минтақаҳои саҳроиро низомиёни кишвараш назорат мекунанд. ин пирӯзии деринтизорро дар ироқ бо паради низомӣ ҷашн гирифтанд. рӯзи якшанбе дар шаҳри Бағдод гашти низомӣ бахшида ба пирӯзии артиши Ироқ бар гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ доир шуд. ин гашт ё худ парадро, ки дар минтақаи сабзи маркази Бағдод баргузор шуд, сарфармондаи нерӯҳои мусаллаҳ сарвазири Ироқ Хайдар Ал-Ибодӣ қабул кард. ӯ эълон кард, ки аз ин ба баъд 10 декабр дар Ироқ ҳамчун иди миллӣ ҷашн гирифта мешавад. сарфи назар аз пирӯзии низомӣ бар даҳшатафканони гурӯҳи давлати исломӣ кори зиёде дар пеш аст. мо бояд таъсири он ба ҷаҳонбинии мардумро поккорӣ кунем. мо бояд омӯзиши насли наврасро таҳким бахшида эҳсоси ватандӯстии онҳоро тавсеа бахшем. рӯзи шанбе нерӯҳои Ироқ даҳшатафканони давлати исломиро аз охирин минтақаҳои зери назораташон берун карда, марз бо Сурияро пурра таҳти тасарруф қарор доданд. ҳамин тариқ ҷанги 3 сола дар қаламрави Ироқ хотима ёфт. бармегардем ба Тоҷикистон. собиқ раҳбари китобхонаи миллии Тоҷикистон, ки ба нақси қонуни танзим айбдор шудааст, мегӯяд ходимони оҷонсии зидди фасод дар парвандаи ӯ ба сохтакорӣ роҳ доданд. Сайфиддин Назарзода тибқи ҳукми додгоҳ бояд ҳамчун ҷарима 12,5 ҳазор сомонӣ пардохт кунад, вале ӯ тасмим гирифтааст, ки ба додгоҳи болоӣ шикоят барад. ҳамкорони мо тафсилоти бештар доранд. Сайфиддин Назарзода аксҳоеро аз оши наҳори тӯи писараш нишон медиҳад, ки аз тарафи падари арӯс Тоҷиддин Ҳабибуллоев ташкил шуда буд. дар ин аксҳо 9 нафар меҳмонони нохонда аз оҷонсии зидди фасод мунъакис шудаанд. худи инҳоро мо намешносем. мо инҳоро баъдан вақте ки ин мавзӯъ баррасӣ шуд, мо вақти наворҳоро дидем, аз байни наворҳо мо онҳоро шинохтем. онҳоро мо умуман намешнохтем, онҳо аз куҷо омаданд, мо хабар ҳам надоштем. намояндагони оҷонсии зидди фасод, ки ба гуфтаи Назарзода оши тӯйро хӯрданд, ӯро дар нақзи қонун муттаҳам карданд. аввал онҳо гуфтанд, ки дар оши наҳор 320 нафар ширкат дошт. шумораи одамонро аз рӯи миқдори оши пухташуда ҳисоб карданд, ки ба иддаои онҳо барои беш аз 300 нафар пешбинӣ шуда буд. аммо кормандони оҷонсӣ натавонистанд дар додситонӣ ин рақамро исбот кунанд ва пас он муфаттишон аксҳоеро пешниҳод намуданд, ки дар он 243 меҳмонро ҳисоб карданд. дар прокуратураи ноҳиявӣ онҳо як фиреби дигар бароварданд. онҳо чанд дона суратро аз навор гирифтанд ва ҳамин суратҳоро бо ҳамроҳии писарони ману худо ҳисоб карданд бе иштироки мо ва ҳаминро санад карда ба суд пешниҳод карданд. Сайфиддин Назарзода муҳокимаи додгоҳиро бохт. вазифаи директори китобхонаи миллии Тоҷикистонро аз даст дод ва ба пардохтани наздики $1,500 ҷарима муваззаф шуд. аммо бештар аз ҳама ӯро доғдор шудани номаш нороҳат кардааст. дар нисбати кори тафтишот ҳам суолҳои зиёде дорад, ки бепосух мондаанд. Назарзода мегӯяд парвандаи ӯро на кормандони кумитаи дин, балки оҷонсии зидди фасод баррасӣ кард. додгоҳ ваҷҳи 2 нафари номаълумро, ки ҳатто дар мурофиа ҳозир нашуданд, ба инобат гирифт. илова бар ин, тафтишот бо гузашти 40 рӯз аз баргузории маросим шурӯъ шуд. ман нисбат ба агентии коррупсия, нисбат ба кумитаи дин, нисбат ба прокуратура ман ягон эрод надорам. ман ба шахсоне ки ин корро карданд ба онҳо эрод дорам. ман ин Одина Маҳмадзода Парвиз пеш аз ҳама ва Розиқзода Ҳасан ки ин корро сар карданд ва шахсоне ки ба онҳо ҳамкорӣ карданд, ман фақат ба онҳо сару кор хоҳам гирифт. оҷонсии зидди фасод бо даъво ва муроҷиати Сайфиддин Назарзода дар сомонаи расмияш посух дод. در سنه 29 ایول سال 2017 در اساس نقشه چاره‌بینی‌های اگنتی جهت رعایت جریان اجرای قانون تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه گروه کاری عبارت از 2 کارمند اگنتی به حدود ناحیه اسماعیلی سامانی سفربر شدند. در همین اساس از جانب کارمندان مذکور در طرفخانه سرریز شهر دوشنبه کارهای سنجشی و نظارتی گذرانده شده طبق ترتیبی مقرر کرده شده وابسته به ویرانکنی طلبات قانونی مذکور نسبت به سیفالدین نظرزاده و حبیب الله مواد داخلدار ترتیب داده شده است.
назарзода мехоҳад аз болои ҳукми додгоҳ ба зинаҳои болоӣ шикоят барад ва номи худро сафед кунад. барномаро бо гузориши аз Қирғизистон идома медиҳем ки дар ин кишвар оилаҳои фостерӣ ва ё парастор амал мекунанд. Давлат ба ин хонаводаҳо нигоҳубини атфолеро ки аз тарафи падару модари аслиашон хушунат диданд вогузор кардааст. Чӣ гуна кӯдакон ба оилаҳои нав сафарбар мешаванд ва кӣ ҳуқуқ дорад ба фарзандони бегона сарпараст бошад, дар гузориши навбатӣ тамошо мекунем. гове саркаш судқул ба писарбачаҳо тан намедиҳад ва аз онҳо наметарсад. бакбердӣ ҳам шояд ба ҳамин хотир нигоҳубини говро дӯст намедорад. мехоҳад бештар ба мурғон нигоҳубин кунад, чунки онҳо паррандаҳои аҳланд. мурғҳоро сер кардан осонтар аст. гов метавонад шох занад. ман аз ӯ метарсам. бакбердӣ аз ҳоло медонад ки кишоварз мешавад. инчунин медонад ки ин орзу дар дили ӯ ҳамон замон пайдо шуд ки зиндагии осоиштаву хубро дар ҳалқаи падару модар ва бародарони наваш шурӯъ кард. ин писарбача дар бораи падару модари аслиаш аслан шунидан намехоҳад. бибиям маҷбур мекард ки кӯдакро доябонӣ кунам. агар мо гӯш намекардем бо чӯб мезад. осори латукуб ҳоло ҳам дар сари бакбердӣ боқӣ мондааст. худои берган ки ҳамроҳи бакбердӣ ба ҳамин оила ба фарзандӣ хонда шудааст, чӣ будани оилаи ҳақиқӣ ва меҳру муҳаббати самимиро дар ҳамин ҷо фаҳмид. дар хона мо 3 нафар будем ва ман танҳо зиқ мешудам. бештари вақт ба назди хешовандонам мерафтам. баъдан ман аз падару модарам хоҳиш кардам ки кӯдакҳоро ба фарзандхонӣ бигиранд. рӯзе ман аз деҳа баргаштам ва бори аввал бакбердиро дидам. ӯ хоб буд. ман интизор шудам ки кай бедор мешавад ва ҳамроҳ ба сайру гашт рафтем. ман доим ӯро бо худ мегирифтам. ба гумонам тамоми шаҳрро чарх задем. ӯро ба боғҳову аттраксионҳо бурдам. бо Бахтиёр низ ҳамин гуна қарин шудем. ойнагул ҳанӯз чанд соли пеш мехост кӯдаконро ба фарзандӣ хонад ва вақте дар бораи барномаи пуштибонӣ аз оилаҳое ки тарбияи кӯдакони бегонаву ятимро ба дӯш гирифтанд шунид, дарк кард ки набояд аз ин шонс рӯй гардонад. шавҳараш низ аз пешниҳоди ҳамсараш ҳайрон нашуд. ман як умр дар ҳамин соҳа кор кардам. омӯзгор ҳастам. дар бахши то мактабӣ таҳсил кардам. тамоми умр дар кӯдакистон фаъолият доштам. ба ҷуз ин ман худам дар оилаи серфарзанд тарбият ёфтам. ҳамаи ин маро ба чунин тасмимҳо дор кард. дар аввал ойнагул аз он ҳайрон мешуд ки яке аз бачаҳо бо вуҷуди 8 сола буданаш хонда наметавонад ва ҳарду мисли гурги гурусна ба хӯрок ҳамла мекарданд. бо гузашти 4 сол бакбердӣ ва Бахтиёр бо ҳамдигар дӯст шуданд. ба хотири ҳимоят аз оилаҳои саробони ятимон давлат ба ҳар як тифл моҳе 6000 сом ё баробар бо наздики $100 амрикоӣ пул медиҳад. илова ба ин ба модари хонавода новобаста ба шумори кӯдакҳо 6000 сом маош дода мешавад. вале ин маблағ чандон зиёд нест. мақомот мегӯянд ки ин маблағ дар оянда бояд афзоиш ёбад. баробар бо ин шумори хонаводаҳои довталаби фарзандхонӣ ҳам зиёд аст. қонун дар ин бора соли 2012 қабул шуд ва дар соли 2014 маскун кардани кӯдаконро дар оилаҳои фостерӣ шурӯъ намуданд. дар ин муддат 58 кӯдак дар чунин оилаҳо зиндагӣ карданд. ҳоло шумораи чунин кӯдакон ҳамагӣ 12 нафар аст. 10 нафари дигар ба падару модаронашон баргардонида шуданд. кӯдаконро ба оилаҳои аслашон кормандони бахши иҷтимоӣ бармегардонанд ба шарте ки шароити зиндагии волидони аслӣ беҳтар шуда бошад ва ё нафаре аз пайвандон бихоҳад кӯдакро бозпас бигирад. дар ин ҳолат хонаводаи фарзандхонда ночор аст ки кӯдакро баргардонад. бакбердиву Бахтиёр ва волидайни нави онҳо аз ин ҳолат зиёд метарсанд. бо нашри ин гузориш барномаро анҷом медиҳем, аммо шумо метавонед дар сомонаи мо ozodi.org ахбори бештар аз инро пайдо кунед. видеоҳои қобили таваҷҷӯҳ дар озоди видео YouTube ва шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Одноклассник ва Twitter гузошта шудааст. ташаккур ки моро ҳамроҳӣ мекунед. то барномаи фардо худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.